Minijature za radoznale. Arhetipovi esencijalnih ulja. Sibirska jela. Eterično ulje sibirska jele u život unosi veliku količinu pozitivne energije, motivacije i kreativnosti. Ono potiče znatiželju i potrebu za istraživanjem, a iscjeljuje nesigurnost i komplekse. Omogućuje nam realizaciju ciljeva, dovršenje svega započetog i pomaže u zatvaranju procesa. Ovim riječima sibirsku jelu opisuje naša današnja gošća Zrinka Jezdić, autorica knjige Arhetipovi esencijalnih ulja. Sibirska jela. Dakle, sibirska jela je nešto drugačija od obične jele na koju smo mi navikli. Ona, kao što i samo ime kaže, raste u Sibiru i raste, dakle, u takvim krajevima gdje je niža temperatura, gdje je puno snijega. Tako se tamo i prilagodila, iglice su joj guste, drvo joj je isto uspravno i snažno, raste nešto više par desetaka, 5 do 10 metara više nego obična jela može izrasti i zbog mjesta u kojem ona je njeno stanište i gdje obitava, ona proizvodi zaista specijalno esencijalno ulje, dakle sibirska jela. Jela je, kao i sva crnogorica, njeno djelovanje se najviše očituje na mišićnom sustavu, na kostima i na plućima. Tradicionalno se upotrebljavala kao jedan lijek u mastima, ali su se radili i uvarci, što znači da se poljevalo vrućom vodom, pustilo se da se odstoji i da se dobi neka vrsta čaja koju su tada pili kako bi se ljudi liječili od plućnih bolesti, kašlja, katara, laringitisa i svega onog što može uhvatiti dišni sustav. A masti su se koristile za zglobove, mišiće i slično. Isto tako su ta jela znala paliti kao za ritualne obrede razgovora sa duhovima, posebno su koristili, dakle, ljudi šamani iz tog područja i ona je otvarala vrata drugim dimenzijama i donosila ili kroz nju bila je medij kroz koju su išle znanja iz drugih nivoa našeg postojanja i same inteligencije. Sibirska jela za život bira područja s prilično plodnim tlom. Često raste u blizini šumskih rijeka i potoka. Susjedi u šumi su joj smreka i breza. Ima prilično značajnu ulogu u divljini. Mlado drveće služi kao pokrivač mnogim sisavcima, kao i gnjezdilište ptica. Igle biljke su zimi i hrana jelena i lososa, a neke vrste ptica i sisavaca koriste je za hranu tijekom čitave godine. Arhetip sibirske jele je mentor, netko tko nam pomaže da razvijemo svijest o sebi i drugima. Sibirska jela spada u rod i red crnogorice, vrlo je cijenjena, raste u Sibiru, kao što i samo ime kaže, ali i na Aljasci, Kanadi, dakle svuda gdje su niske temperature. Zbog toga se prilagodila tom podneblju, pa je njeno iglice ili granje je puno gušće, a drvo je uspravnije, odnosno ravno i još je jače nego obična jela na koju smo mi navikli. Sibirska jela je po arhetipu mentor. Dakle, zaslužuje visoko mjesto jer tako je i njeno esencijalno ulje po vibraciji, a i po kemijskom sastavu. Mentor je energija osoba, odnosno arhetip, koji nam nekako prenosi znanje, ne samo da nam prenosi, nego nas upućuje, radi s nama, ukazuje šta je dobro, šta nije, koristi svoj autoritet, svoje znanje, svoju snagu, svoju
intelektualnu, mentalnu, energetsku moć kako bi nas izveo u ono područje koje nas interesira i da kako bi u njemu bili najbolji. Njena duhovna vibracija je entuzijazam. Osim toga, ta lijepa vibracija potječe i od jednog prekrasnog mirisa. Miris jele je, ja ga znam zvati srebrnim mirisom, baš kao što je i jela sibirska, dakle sama tako i srebrnkasto ona izgleda. Zato što je nekako spoj jedne topline i hladnoće, jednog naprosto se u jeli sibirskoj čuje zvuk koji je toliko čist i toliko bistar da stvarno ako mirišite to ulje, ako ga sa takvim načinom i pristupom koristite, može donijeti samo i isključivo najbolje za nas. I osim toga, nekako ta sibirska jela pokaže nam da imamo puno skrivenih potencijala, uči nas kako da razmišljamo, na koji način da razmišljamo, kako da posložimo svoje misli da bi mogli izvući iz života i sebe najbolje. Dragi slušatelji i slušateljice, stigli smo do kraja. Gošća minijature za radoznale bila je Zrinka Jezdić, autorica knjige Arhetipovi esencijalnih ulja. Emisiju su pripremili Majda Makovec, Renato Drvodelić i Sanja Milovac. Do slušanja.